Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lester, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak a varsity player iti universidad a pagad-adalak. Katjak ni namnama adumteng ti may sa apasamak amang itunda iti panagsagabak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lester diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Congrats kada kayo. Naimbaglangan tada kayo tinangabag. Siyempre sir, saan amabalin nga agpaabak tayo? Wan nga rod, sir. Manu atawan ada tayo ti champion. Say-sayatan nyo manan intun sumaruno a macho, ha? Iti kasta, datayo manan ti mangabag. Wen, coach. Wan, coach. Agpakadak nga ruden tadapay na patiga papanag. Uray agawid kayo pa ita. Iti kasta, makaina na kayo man. Nakaluto ako, Lester. Ayabam ni tatang mo tamangan tayaon. Nanang. Apay ka day. Trophy? Nanang. Nangabak kami manan. Ay na, pasensya ka na anak ko. Sa anak-anak ka buya, taado pa'y ngamin tinaramid ko. Saan mo't amabalin, sa anak nga agtrabaho. Okay laeng, nanang. Maawatan kayo. Anya manen a drama dayta. Nangabak kami iti basketball, tatang. Kurt, anya ko maitano nangabak kayaw? Saan mo matamakan dayta trophy kan medal? Jeffrey, saan kumamot akas na ti iba kam iti anak ta? Amumot nga arapaap na ti agbalin asikat a basketball player. Oho, makaamo kayo dita. Sayang lang ti kwartang us-usaram iti panagadal mo. Nung nagtrabaho ka kumaijay garden, di adda ko makwartam. Tatang. Apay ka di akasta kayo. Uray maminsan laeng kuma. Ipakita yung mat kanyak ti suporta yung anak yo. O Lester, apay akas na ti kawas mo, kat sabado ita. Di mo kunan arumwar ka. Adda ti practice me, tatang. Ay, sana mabalay. Mapan ka kidyag trabaho ijay garday. Tatang. Isardang mo kit di day tapanagay ayam mo iti basketball. Anya nga iti maalam dita. Dakal atulong kanyak ti panagbas-basketball ko, tatang. Isu nagbalinak nga eskolar iti pagadalan mi. Oho! Di mo ipilit ti kayat mo. Siyak ti amam katrumbang laeng atong palam no anyaman ti ibaga. Anyaman nanday taaya, Jeffrey. Bagbagam day ta anak mo, Marina. Imbis atulungan na kay J. Gardain, day takit niya agbas basketball ti aramidan na. Ay, katbay saan ko maasikat agbalin alapod iti arapaap ti anak ta? Ala, Lester anak ko, agrupat ka kitdain. Amang anum ala daw ka iti practice yaw. Agyaman ak nanang. Agan-anad ka kan saan ka ko mga agpakpakarabi unay. Jak ammo kada kayo nga gina. Sika ka dila ang tag-practice, babe. Adda ni Felix, kandag iti kagrupo mi. Okay. Agtugawak pa nga dito Urayan ka. Mabalin mo matimapan, no adda ti papanam. Iti kasta, saan ka amaburing? Tiksan kan tulat ta, kalpasan ti practice mi. Saanan, babe? Kabailak matyaguray. Ayun gayam. Adda merienda yung inanak. Agyaman ako na, babe. Sapay ko matakasta ka akanayon. Kunakmat kan ka, akanayon anak kasuporta ak iti anyaman na kayat mo. Kasta kumamot ni tatang kanyak. Si kakit di. Ada ka, Lester! Uy, ada ka ba't nga yan, bay, ha? Hi, Felix. Naimbag taddakan. Ayan nga, idagiti ka grupo ta. Awan da pay nga rod. Anusan tan ati aguray. Maladaw tuman ang dagjay.
Agyaman ak takinuyog na, biya. Awan ang yaman na. Hinta nga rudan. Tapno saan ta amarabian unay. Di ta motor mo ti pagluganan ta. Wan, di mo ka di kayat? Kabalam ka di pa'y tiyag maneho? Saan ka nabannog ang nag-practice? Saan? Kabaalak pay. Babe, inayadam ti panagpataray mo. Nagpartas ka unay. Siyak ti makaam mo, babe. Awan pagdanagam. Ay, nagpartas ka unay. Ha! May itong partal! Nana, anya ti aramid dito hoy. Kung apa yan sakit ti sakak. Ay, naanak ko. Na-aksidente kayo iti motor. Ay, naimbaglaangan. Tanda nakakita ka na kayo. Iso na itaray kayo at agos dito yung ospital. Naibiya, nana. Kumusta ti kasasaad na? Nasaya at ti kasasaad ni Bea. Ngam... Sika, anak ko. Nana, Na-fracture ta sakam. saan na mabalin, nana? Kasanulangan ti pa nagbasketball ko. Amangan no saan kanton na makapagnanak ko. Kaya't kunti rumwar, nana. At dapay practice minton biga. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Masapol nga agpaimbag kapay. Urayan tayaw no anya ti baga ti doktor. Nakarwarta matlaangan ija ospital, anak ko. Oh, makitam day ta napasamakan ka, Lester. Tatang, Di naktumat nga may dangdanggan. Ay na, Jeffrey. Mabalin ka di nga agtal na ka dita. No awan nasaya at ngay bagam. Apay, adda ka di kwarta nga usaran nyo apagpaagas, ha? saan da ko mapabasulan, tatang? Saan ko akinayat ti kastoy ang napasamak kanya? Di ka madanagan. Ta saan kami adumawat iti kwartakan ka. Ta sipod pa siyak laang mati aggungun ay para iti anak ta. Kano pa'y asinupurtaram ti anak ta. Oho, nagturad ka matan ang mga ibaga iti kasta, Marina. Anyat ikarkarit mo, ha? Nanang, tatang, pangaasiyo, sumardang kayon. Di ta kayo manlagad. Papanaman ang Jeffrey. Ay kat mapanak ijay ang tibarkadak, ah. Naimbag ijay, tadang gandak. Napatpatag ka di dagiti barkada ngamda kami iti anak mo. Nanang, pasensya kayon No syakti ka na yun ang makagapo. No apay nga agap-apa kayo kan ni tata. Ay, awan basol mo anak ko. Sipod pa'y kastanti ugali ti amam. Kunak no agbaliw. Ngam saan mo? Naibag nga agsapam, coach. Oh, anyo ti aramidam dito, Lester. Kunak no agin inanakapay. Kaya't ko kumamanan ti ag-basketball, coach. Pasensya kan, Lester, ngam saan pa mabalin. Tasan pa naimbagan day tasakam. Di ka madanagan, tada na alak akasukat mo. Sir, kabaalak mat. Lester, agpaimbag ka pa'y. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Tapno saan ang madadaal ti grupo a binukal tayo? Anya? Nanang, Apay akas na titsuram. naikatakon iti grupo mi, nanang. Ha? Nanang, awanan ti sirbik. Saan ko na maaramid dagiti sigud nga aramidag? Saan ako na makamotor? Saan ako na makabasketball? Di ka kumamaawanan itinamnama, anak ko. Tasya, ambok nga gimbagpay day tasakam. Makaayayam kan tumanan. Marina! Tatang, nabartak kayo manan? Ay, di nakpakibyangan, Lester. Marina! Anyat inlutaw, mamasida. Kangkong. Ah, kangkong manan. Saan kayo kuman nga agreklamo, tata? Tasaan yung matatultulungan ni nanang? Apay,
Adda ka di may tultulong mo kan nanang mo, ha? Kat no pilay ka matad. Awan nagdumaan ta, Lester. Itay ka pa yung urayan, Bia. Saan mo matariplayan dagiti text ko kan ka? Iti anyaga po. Amom Lester, nauma akon kan ka. Isa pasensya ka na. Anyat kayat mo asawan? Agbreak tan. Ha? Bea, ada ka din na aramidak asaan mo ang nagustuhan? Ay nasaan mon adamagan, Lester? Amangan numasaktan ka laang. Bea, pangaasim ko ma. Saan mo nga aramidin tikas to'y kanyak? Kas nakon, nauma akon kan ka. Ada ka di sa balin ay ayatam? Diyan kaya ti makirelasyon kan ka. Gaputa pilay kan. Anyan tulaangan nga iti masakbayak. No sika ti pakikalay sa. Lester, anak ko. Itay kapay apalpaliiwan. Nakaululi mo ka. Adda ka di parikot mo. Awan nanang. Ay nasaan kan nga gilimod pa. Okay aklaang nanang. Nag-break kayo kin ni Bea. Saan ka day? Nanang. Ngamin adda nakitak asabali akadwana. Ha? Ni Felix ka di? Anak, Nanang. Jakon kaya ti agadal. Naikatan ti ganas ko. ay sana mabalin anak ko. Manulaangan abulan kat agraduar kan. Lester, kumusta kan? Mano na taon asaan taan nagkit-kita? Okay aklaang. Kunan ni Auntie Marina, na heartbroken ka no? Ha? Di kan aglibak, Lester. Kastamot lang amin titsuram, idi binasted ka iti. Awan gayam, atoy regalok para kan ka. Anya da ita, Arlene. Kita Relumot da ito, Arlene. Nginginaan pa'y. Wan para kan ka dayta, Lester. Kunak man no ijay London kayon nga agnaad. Jakon kayat ijay. Ken may sa, kayat ka makita. Iso nagawidak dito Ha? Ako, lipatan mo no anyaman tinanggag mo. Sige ha, mapanak ijay kusina. Mapan ko tulungan ni Auntie Marina nga agluto. Kalpasan ti panaggraduar mi iti kolehyo, nagkalay sa da Felix ken Bea. Saan mata na nagsubli ni Arlene ijay London. Ket dakala pagyamana ken kuana, ta saan nak abinaybayan, kabayatan ti panagsagabak. Numay papan ken ayat, sa anak pa'y nakalipat, iti pan nakapasakit ko. Tuy pagayam mo, Lester. Lester, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Dumteng latta iti biyag tayo ti pan nakapasakit. Ngamnasken, ngagbalin tayo anatibker, tapno madaeran tayo dagitoy. Ket palagip met daytoy kadagiti agmut-motor. Adublyan nyo ti panaganadyo. Tapno saan kayo ama itulad, kini Lester. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatunod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lester, manipod Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti met direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.